Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, dahari di aya mie ayam jeung bakso. Ieu mie ayam bakso nah, terus ieu bakso 2 mangkok. Ieu kebenaran nih keur hujan kieu ngadahar nu lada-lada. Mantap pokoknya. Oke guys, sebelum makan berdoa dulu. Amin 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 amin. Mie ayam bakso mantap ya guys. Aya dog puyuh segala ya diaduk-aduk. Aduh, mantap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dog puyuh na yuk. Mantap. Anjay, ada euy. Kerupuk. Kuahna ya, kuahna. Mantap yuk pokoknya. Ayamnya empuk, ayamnya enak. Sana yuk. Kerupuk naiknya yuk.
keren. Mantap pokoknya mah. Kuah ya. Basahnya guys. Mantap loh. Oke guys, semuanya sudah habis. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.